Hello ตุนิพะนะหินวิวาร์สฮอทุซิมกิเซนะจันเนลหินสกอตแลนด์แหล่งนูคุณแมรี่ทุซิมนะเซกินุฮิเตสกอตแลนด์แหล่งนูคุณแมรี่จุนจอนน็อกสตาวนะฮีสกอตแลนด์ปุมปีอาร์มีโซซิสางินกะกิงจอยนะตีนะฮีจอนน็อกซี15-14จุนนะปิงินประเทศมันจามีตาอะหินอเดอินตาวนละมหาตอินทเนตาอะนะฮีAde in town lama thnei ta anahin atawin pathin Scotland nei pen nei pe loading na thijik inge na tin hi John no sin July Roman Catholic Sodan thil di lo ho ahin ta langa lengnu chan gei jong adi lo na apho sala pathin so nga ni kidin te pi hi ji achun khun Mary chun Reformation chu hati na dovin hi John no chu November 24 1572 in na thitai athi masang chun lengnu Mary lengmu na kunin ra do in omin a hialin Protestant lengnu khun Elizabeth apangtan hi Lonok sin kho akon kil na thei tampi omin hi chol la apathin ataw na anasa na khanglaya Christian hodan di lo hangsan ta aphon jalle chule lengnu ge za apho go hilowa thudi idin pi cha hi achun Scotland gampum pi ki bai pu na leng in pi ge ya ki khial na hin sem do a hi akimuthi na hi Khun Mary hi Rudi khun tin jong an heavy aji chu Protestant Reformation chun na vai hom dan di lo ho John no slam kai na deilu na thu hlang phonga sei jo za anom lo ji a Christian tampi a khutna na thi a hi hinla chu tabang le nun jong azon a sei chu Scotland gampum pi sipai jo sangin John no staw na king joy atin a hi tuni kho a sei no mu chu pathin midi ta ho taw ni hi pathinin san ravin a koi ji pon tabang taw na tha ta ho chu agui thung te jin chule thillen ta to do na apang ji eti hi a hi John Knox in pathin koma Scotland nei pen tin athumin athi kon tu Scotland pompi tabangin asei ajopmun July leng in pi ki vai po na chanin mi pi thanei na ana so do in a hi John Knox taw tha dan chu leng ko nu ge ya ki khial jeng a hi Solta James in midi taw na chu thanei ta hin na tong thei ta jong a hi tin a hi lun a hi Hilaya James in tha ta ataw do panu ati hi midi taw na tin asei aji chu aki taw chi wanga midi taw na chu tha ta la thil bol thei ta hi ati hi ji achun i taw naw tha ta le thil bol thei ta hi thein din ei ho pathian mit mun midi hi hi te tia ka tim ni hi ve tuni Scotland leng no thusim sei naw chan chu hin tin ma a ko na chun thagaw lama kisim phatnan anei ta hoite ni dang teng le thusim chom na ngai ki no tin tuni la pha na thusim hin seyu chan chu hi ta ye